Maroiba Pauda, Imphal the Ngasi Tulakiba, BJP Northeast in charge Sambit Patra, Trasampur San Romatunda, Hanigi Chief Minister and Birenga Unake. Amadi, Illustrally Contra the Pantuka the State Assembly election, the Congress ke Anobalinga Amalehanaba, minority voters Singna, Akarambatabo Packet Pahore Heidi. Kurumjari, ISTV Paumi Tabi Singutaram Noxari, Hosi Pausando Pizari. Manipur, Hosi Toli Berang as Namaram Oiraga, animated suspension Tamkiba, Tani Mapungfa, Labasika Marilena, Manipur situation as he Kananaba, official Evakongjata, BJP Northeast in Zarsu Oriba, BJP National Spokesperson Sambit Patra, Nasi, Infal the Tunglabagalena, Jorasampuda, CSO Amadi MLA Singh Unakre. Jorasampuda Sambit Patrana, MLA. Banggaizing Baltigi Mayum the Satuna Unakre Hari, Jorasampudagi Halaklava Matungda, Luang Sangam the Leba, Hanagi Chief Minister and Virengi Yum the Satuna Unakre. Kariwari Sanakipake Habidi Chapchaba, Kangbangamdre. ISTV News na Ponga Pauda, Sambit Patrana, Manipur Legislative Assembly Speaker Giyum the Satuna, Speaker Ga Unaraga, Hausi Manipur the Oriba, political crisis Asigi Matanga, Kanaraba Yai Hari. Tungda Manipuri Governor Ajay Kumar Valagasu, Unaraba Yai Hari. Samir Patanangasi Imphal the Tunglakiba Sigi Chapchaba Maram Amata, Kangamdri. Ilisangani Contra the Pantuka the State Assembly election, the Congress can Anobalinga Amalehanaba, minority voters Singna, Kanmataba Packet Pahore, Soy the Congress Anobalinga Ama, Lairagani Haina, AICC Minority Department Ki, National Coordinator Rajesh Kumar Sachina, Paumi Singh the Fongdokre. BJ Rochel Congress Boban the Pantukpa, Paumi Singh Unabamada, Mangna Makatana. State Asigi minority voter na Namnataba Kendra Mangagi Luchingwa Sing Unaduna, Congress ki Mapangal Kakanaba, minority voters Singa, Puna Mipam Kya Pangtokre, Amarumda, Sahi Ani Helaklava Manipur Irang Amadi, Pahalgam Gi terror attacked Prime Minister Narendra Modi na Nongmata Satuna Yang Sinbegi Mahota, Bihar ki Assembly election rally damai on Senduna Lady. Manipur ki Irang Asi Lushimbegi Mahota, President Rule Tamjinduna, Irang Tolibani gi Marakta, Tongan Miyang Tamduna, Tabak Dogduna Lady, Masina Irang Asigi Version Purapangamloy. Howkiba MP election da Chingilam da Miyamna Congress Party da Pirakiba, Mandate Adunasu, Chingi District Singi, Kendra Kunlebigi Manungda Taramangada, Congress na Soidana Mai Palagani Havigi, Tazaba, Jawlay Haki. जब मणिपुर यहाँ चल रहा है तो मणिपुर नहीं आते, जब पहलगाम में इंसिडेंट होता है तो पहलगाम नहीं जाते, खाली चुनाव के वक्त ही उनको याद आता है कि आज मणिपुर जाएंगे, चुनाव है तो बिहार जाएंगे, तो ये कब तक ऐसा चलेगा। तो हम यहाँ पे इसीलिए 2027 में चूंकि चुनाव है मणिपुर में और फिर बाद में 2029 में देश का भी चुनाव होगा, तो मैं खास तौर पर हमारे जो इमरान प्रताप बड़ी जी ने संदेश दिया कि हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को संगठित करके एक अच्छा यहाँ पे 12-13 कंस्टिट्यूएंसीज है जो डोमिनेट करती है और कुछ हिल एरियाज है जहाँ पे 20 की 20 सीटें माइनॉरिटीज के अंदर आती है। तो इस बार हमने ऐसा प्रोग्राम ऐसा किया है कि दिल्ली के तो 12-13 कंस्टिट्यूएंसी जो भी है उसको हम अच्छे से जीत के आएंगे, उसके संगठन के लिए काम कर रहे हैं। कल मैं गया भी था, मोइरांग में भी काफी अच्छी संख्या में लोग आए। Governor Ajay Kumar Bhalana chair logduna Raj Bhavan ki conference hall da ngasi mipamama pangthokre. Mipamaduna state asigi National Highway project singi matangda review tawki. Mipamadda National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NISIDCL Executive Director MS Devalna National Highway Sing Sengwa Sagalip singi matangda leriba Pibam Singh Paudamki. Governor na Marinaba officer Singda apiba matangi manungda Thabak Singh Loishananaba Kanganki Hairi. Ngasigi Mipamadda Principal Secretary Works, Commissioner Home Secretary Land Resource, Chief Engineer PWD DIG CRPF Ops Amadi Ukul None Tamenglong Sanapati Kangpopi Jorachampur Frajolgi DC Singh Susaru Yaki. Tajubi Kendra MLA and KIC Lekidabana Maram Oiraga Kendra Sigi Hangnulariba Mihut Mensenaba Pangtokadoriba by election Gidama Ngasi final photo electoral roll Ngasi Chief Electoral Officer na Fongkre. Lamfeljale Chief Electoral Officer Gi Office da Paumising Unabada Joint Chief Electoral Officer Ramananda Nomai Kapam na Paumising the Fongtokibada Tadubi Kendra gi oina apunba elector lising Nifunipan Satuk Marfuni Toy Sure Masigi Manungda Nupa elector lising
kunmari samri hundra amadi nupi elector lising kunmari chani tarani thoini electoral population ratio chada nipu dasmik manga ama leiduna yamna fagatpa phibam dalai gender ratio na chamapan marphumapani nongna nupa samri nipumapan nupi chamanga kunthani thoi puna samapan mafutra mathoi annual tawi miyoi yankhai manga kakthakre final electoral roll sing political party singyawna tongan ba elect section da yohonkhre final electoral roll asida pen da ba yaurabadi electoral registration officer da appeal chatpa yagani haina mahangna makhata ki elector population ratio asi 40.51% si yaure masi improvement lay aduga gender ratio haitare masina koigi 989 out of 1000 male voters da number of female voters si 989 aduga tadubigi koigi polling station masing si koigi punna jiksi marifuga mathoi oirga leiri aduga electoral roll masi akona phongjari ba final electoral roll chisu koigi CEO gi maikai da gisu state ki recognize or national ki recognize or party sing si da koina kuchin nakhi aduga chamana na koigi ERO nasu maha ki office ta mafam da functional or gal lei ba political party sing da electoral koigi kuchin na bagi forum da su koi ERO ki office su pangthukli yamna maru ba ma khakna koigi electoral da ming chan ki ba masi appeal oina haitare ERO na ming chan ba khotpa ming ha pa khotpa takpa correction to sing si ERO gi competent authority haitare ERO competent authority oibani kariumba masda pen da ba grip oiba haitare dum lai biragadi madu kogi district magistrate natraga district election officer da appeal lama to yani haiba masigi provision asi Kasar Zaribongi Gwalipar Wangkhai Lekai Purma Maira Paibi Lufki Imasingna Amat Oina Apokba Lining Call Complex Gwalipar gi Laisang Sangle Mamangda Maira Katuna English Sangani Kolomdagi Megi Ahumda Imaleba Kidamak Tawaina Ponta Pikrabasingi Mapamda Ikai Kumna Utkre Laikidraba Tawaina Ladam Lenda Ingna Signal Labor Oirasanu Haina Tawni Bagalena Minute Ani Tibin the Leptuna Awaba Fongdokre Lai Harau Matamda Tawhaidaba Mayamama Toksilakpa Kumai Harau on Topasi Tadotuna Lai Harau Bagi Oina Kanglun Jumna Harau Naba Wanabada Lai Committee Amadi Club Singi Togdang Lai Haiduna Mayang Infal Constituency MLA Kongkam Ravindrona Fongdokre Wapamasi Constituency Asigi Kwaidagi Sawa Community Hall Singi Manung Jaliba Uchiwa Mamanglekai Jaleba Ibudau Pakangba Community Hall Niamda Kusinabagi Taronda Fongdokibani MLA Local Area Development Fund dagi Sariba Community Hall asi Reshina Bukonabada Mating Pangkiba Mayambu MLA na Tagatpa Fongdoki Mete yekoi pai chung thamari thamiri ba channel se so mani ma se kana ma ri khoi ma ha ta thoi nasi jeboi sa da ka ma phong kya da oi pura mani tau hoi da ba henjen ba kya lo ba lai gi tau tri an ba ta to hena henjen da na karam ka ko an yo ba masi koi dari ba lai ka ba kina da kai ge ba club sing na mara pa ni sing na lai ro da ni yong ma sai gu din ro ni sai gu din decision on movie होती चाहिए हम लोग हम लोग का मनुष्य का अपने करीब में तो क्या किया ना पुल लगा लाए के तक ना तो क्या कुछ ले लो को क्या से कि कौन करीब होगा सोई में से कहीं चिंता होगा ना तो उधर का दिया कोई नसी धन रिबा चैन रिबा कोई इशान का उधर का दिया नसी उची हुआ ना रिबा मैं पक्के धन ले से मीना नहीं कुतुम चैन नहीं Bisnupur SC MLA Govindas Kothok Zangi Miyang Makada MLA Local Area Development Fund dagi Kendra Sigi Kha Posangbam Mayale Kaida Saba Ibudau Event Hong Nongalema Community Hall Amasung Kha Posangbam Mamangle Kaida Leiba Sri Radha Raman Sadbhavna Mandap MLA Govindas Kothok Zamna Sangaduna Miyamda Kusinakre Event Hong Nongalema Lai Committee Amasung Sri Radha Raman Mandir Committee na Sinduna Pangtokiba Thoronga Mari Lenena MLA Govindas Kothok Jamna Sakotpa Kendra ma oina ba honabada ikoi punna honamina batangai fade semga sagoliba amadi leiriba polam sing khudingma isa geni khanna sizinasi miyamgi property singbu ningthina ngak senduna Sakotpa Kendra ama Sakotpa khunai ama ohenaba honamina si haiki Akoi me pusenra dana sakaba akoi amato bagi wakalon da sakaba kan khatada akoi khumanga sing sakam da
ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯨꯡ ꯊꯣꯜꯂꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯣꯂꯥꯁ ꯂꯥꯛꯏ ꯀꯣꯂꯥꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤꯃꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯕꯤꯒ꯭ꯌꯥꯟꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯗꯗꯤ ꯐꯨꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯂꯩꯇꯦ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯎꯁꯤ ꯌꯥꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯌꯦꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯎ ꯌꯥꯟꯕ ꯂꯦꯞꯇꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯋꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯁꯤꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯁꯪꯒꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯪꯒꯥꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯎ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤꯗꯪ ꯊꯥꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯕꯤꯕꯒꯨꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯟꯅꯕꯤꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯔꯤꯕ ꯎꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯤꯡꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯁꯤ ꯊꯝꯖꯕ ꯖꯦꯁꯤꯌꯥ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝꯅ ꯏꯕ ꯑꯦ ꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯍꯤꯂꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝꯗ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯍꯣꯗꯥꯝ ꯂꯩꯔꯛ ꯃꯆꯤꯟ ꯇꯤꯗꯤꯝ ꯔꯣꯗꯇ ꯂꯩꯕ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯤꯌꯣꯇꯤꯛ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯔꯥꯖꯦꯟ ꯇꯣꯏꯖꯥꯝꯕ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯤꯌꯣꯇꯤꯛ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯅꯥꯎꯔꯩꯕꯝ ꯈꯝꯕꯂꯨꯋꯥꯡ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭य ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ ꯁꯔꯠꯆꯥꯟ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯣꯕ꯭ꯔꯇ ꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯤꯌꯣꯇꯤꯛ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯏꯕꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 19 ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯦꯁꯤꯌꯥ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯈꯔ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯈꯔꯗꯪ ꯂꯧꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯤꯌꯣꯇꯤꯛ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯏꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯏꯖꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯔꯜꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯤꯗ ꯏꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯇꯔꯦꯔꯤ ꯋꯥꯔꯜꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯦꯟꯗ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯈꯟꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯦꯗꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯎꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯣꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯟꯅꯣꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯜꯞ ꯂꯧꯔꯒ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯤꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯏꯈꯤꯕꯅꯦ ꯁꯩꯔꯦꯡꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯣꯚꯦꯜꯁꯨ ꯏꯒꯦ ꯈꯜꯂꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯗꯅꯦꯁ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯤꯗ ꯏꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯤꯌꯣꯇꯤꯛ ꯔꯥꯏꯇꯔꯁ ꯐꯣꯔꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2019ꯒꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯅꯪꯂꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯇꯧꯕꯨꯜꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ 12 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠ 12ꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯇꯧꯕꯨꯜꯒꯤ ꯑꯦꯄꯦꯛꯁ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯂꯨꯞ ꯇꯧꯕꯨꯜꯒꯤ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯂꯨꯞ ꯇꯧꯕꯨꯜꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯌꯥꯡꯒꯣꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯃ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯇꯧꯕꯨꯜ ꯀꯕꯨꯏ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯕꯨꯏ ꯖꯒꯣꯏ ꯇꯧꯕꯨꯜꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯟꯇꯔꯇꯦꯟꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡ ꯎꯠꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ IASDOꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯀ꯭ꯔꯣꯕꯦꯇꯤꯛ ꯁꯣ ꯎꯠꯈꯤ ꯀꯣꯁꯦꯝꯅ ꯂꯧꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯧꯕꯨꯜꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯅꯤꯕꯨꯁꯨ ꯑꯁꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯈꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯊꯣꯛꯁꯣꯝ ꯖꯤꯔꯦꯅ ꯆꯍꯤ 2 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ IDPꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯀꯌꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯟ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯄꯨꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ Manipur Imam Kanana Rudinota, Kabul Rama Ola, Equator Tau Matu Kage, Haiva, Wakana Rudula, Sendra, Adula, Book Amahuri, Aputema, Book Tawul, Haiva, Book Asidi, Yang Atoba, Bedwall, University, Mangaling Sidiva, Ayun Sinava Tawulgi, Maya Paibi, Kumai Gelsu, Masina, Mapuri, Atoba Katoba Kumaya Pushiri Masa Vaikuda
kari tawdagi haiba makhuna aikuda piriba thawla adu maram garga asu lawal asi sendabani Hairok Part 3 Kabolaikai amadi Hairok Part 2 Tomal Makok anigi fawnariba thong asigi pibam yamna sokpana maram oiraga hinghanse aikoi koba WhatsApp group amadi Hairok Kabolaikai gi nahasinga khosamaduna thong adu semjinkhre hingminase aikoi gi member Abuzam Hitlerna miyamgi mihut khak ngaibagi mahutta wakhal manaba singna magi angam thong aduna thong adu semjinbani haiki Kosemna logba class 12 ki exam da arts stream gi oina Manipur Pumbagi Makok Tarakrabi Thaubal District ki Yairipok Bisnuna Hadagi Kaisam Hanadi Vibu CCN Forum 1996-98 base na harau tayam na okpagi thoram ama Brahmapur Nahabam Purit Mayum Leirakta Leiba Radha Madhop Mandap ta pangthokre CCN Forum gi maikai dagi Dover Hanada Serena Lupali Singh Taramanga amasung Meme Jopiduna Puning Thawakre CCN Forum gi member amasu oiriba MPS officer Amakzam Devanandana Hanabu Puning Thogatpa Amadi Tungda Lakadaba study gi matangda wafam kya thambaga loinana Hana ngasi topper erakpasi CCN Forum gi saktok saningai ni haiki Mairoi Singna class 12 haibasi tungi punsi gi lambi ama sangsinnabagi ahanba khongthangni masida mai pakle haiduna su laikthokpa yadri matung tarakpa study da mai paknaba Hanan hena maru oina logadabani haiki First position tarakra vi kaisam Hanana Miyamna Makpo Opibaga Loinana Tungi Punsida Mai Pakpa Miyo Emma Ohenaba Puning Thakopibada Thakatpa Phongdoki Khatrilekai Rising Club KRC Thobal Khatrilekai na senduna Career Guidance Habisida Nomagi Oiba Awareness Program ama Thobal Khatrilekai Hauta Bilampak Leba Club Asiki Complex da Pangthokre Awareness Program aduda Career Guidance ki matangda Awareness Program gi thoram karigidamak pangthoklibano habigi matangda Khatrilekai Rising Club ki President Sanasam Yamena Wangangki Thoramadu ki guest speaker oina Saruyakiba Singna Asigumba Mahairoi Singna Mahik Tamlingai exam mamangda career guidance simbibasi yamna tangai fadaba mani exam matungdana makoibu asuma lambida satkinaba career counseling gi program pangtokpagi thagatpa phongdoknaki Director of Health Services Manipur gi miyang makada Ajiterani Clinic amadi Service Recreation and Organization of Youth Stroy Club ka kusanaduna nomagi oiba free medical camp ama singnamai thongam lekai daleba club asigi sanglen da pangthokre ngasigi free medical camp aduda lekai asigi amadi lekai wangwadagi lakpa miyoi chamagi mathakta camp asigi khudongchaba phanganbata natana lemna idalangthaksu phanghanki Service Recreation and the Organization of Youth ki General Secretary Tongam Samanandana Housing Lamdamasa Tanguleta da Pima Amada Lay Bana Saltungi Pibam the Supatabana Anaya Yorapada Hospital Satuna Layang Buda Kudong Sadwa Kaya Mayonga Padagi Club Asina Health Directorate Amadi Adita Rani Clinica Clinic ki Mateng Rena Pangtokpa Amadi Hidalangki Mateng Su Panglapada Tagatpa Fongdoki Diken kem sinbasida Adita Rani Clinic ada amadi Director of Health Services na hidal langthak pibirakwa amadi staff na chingwa tawbirakuna masi akoina mapung phana na ba honajabani hidal langthak chungsisu free da akoina pijabani Kanglai Sanura Lufaina Mingthonba Yumnam Lekai Ngakrava Lerak Thongkhong Nambul Mapan Leba Maira Paibi Singge Anjang Subamapo Kumongi Thoram Asama Thoram Amagolena na Pangchokre Lub Asigi member Singna Sar Yadana Pangtokiba Thoram Aduda Ngakraba Thong Yaungna Lub Asna Konma Mapam Singda Mairasu Thanki Thorongi Manung Channa Ngakraba Lerak Development Association Executive Member Singda Lengyan Pi Yanduna Ikai Kundaba Utki Kanglai Sanura Luki member Koizam Ongbi Tilotamana Lub Asi English Sangani Kulumdegi Megi Ahumda Thokiba Irang Adugi Hek Nonganbaga Megi Ahumda Senkibani Sai Ani Chupna Satharakliba Irang Asida Lub Asigi Maikaidagi Tongan Mapam Singda Lub Asina Angama Mateng Pangkre Lub Asina Tungkoina Lebaki Thabak Tokigani Haiki Exam 23 Megi Tang Ahumda Lana se Thokpadagi Pang Maridagi Maira se leptana Panjarapani Asi Ani Suba Haibadi Sahi Ani Surakpagi Foundation de Pangthok Chabani Mayam Isa Singju Adagi Lairiba Mayam Sigi So Mateng Oinaba Akoina So Mayam Gidamakta Lepsari Council of Higher Secondary Education Manipur Lawba Class 12 ke examination English Gani Kunmanga da Imprint Science Academy gi mingchat rakraba
Mahirui-sing Opagi Tauram Academy Asin Sinduna Sangangai Airport Main Gate Opposite Leba Academy Asigi Campus Pangchokre. Taramada Dhanamandjuri University Gi Hanagi Vice Chancellor Professor Nomaitem Rajmohan, GM College of Science da Associate Professor Eramba, Imprint Science Academy Gi Principal Okram Ajit Kumar, Manipuri ki Handloom and Textile Gi Director, MEETAC Amadi, Financial Advisor Thongam Gunindrona, Jingbuna Saruk Yaki. Thoranga Mai Lenena Principal Ajit Kumarna, Academy AC Linkatwa Sahi Ahum Kakta, Ngaiba Oirabasu, Sahi Kudingi, Position Holder Putopangamba Academy Oire, Handak Sahi Oinasu Examination Sida, Mahirui Zani Marfudani Toy Tabagi Manunda, Mahirui Zani Marfudra, Pasto Bogolena, Position Holder Tarahum de Putopangamle, Lakataba Sahi Singasu Academy Stegi, Position Holder Putopak Natana, Lamda Masiki Mahirui Singi, Marakta, Kwaidagi, Discipline Leba, Mahirui Putopangamba Academy Amo Oinaba, Wanagani Haiki. Position holder Tarahum Boy, Young holder Hajatare, Puna Tarahum Boy, 20 Manunda, Office School when first service for position, Matanga, Sabian, I 12, 15 da, we join later, 18 join home later, I school see, and the car almost shubani, higher secondary Paka, Piato, school see, Linkapun Noriba, school, Oipa. Ado zasi and Malaytana, Kano Hanajaba, the Honda and the Kiklis Pangana, and I looked at it and the Paugi Makara Tenba, Brem Talozari. Honglagli Bapunsiki Lambisida, Araiba Zabaya Bamakai Sashinari. Adon Hidak Langta Kayama Sada Yarakte, Sashi Libasingduna Adongi Liberda, Kayam Sokali Kambibra. Libernabu Soklaba, Saning Tanging Powdaba, Puk Nungaitaba, Kong Hamba Nungairataba Amadi Kuzukumen Sengalati, Kuding Maxibungak Toke Hirabadi, Jolip 100% natural syrup Amadi capsule. Jolip 100% natural syrup and capsule. Hi friends, Adom Nagari Tau Hapam Matandadi, Apava Tau Hamnavone. Adongi Quadi Maru Riba, Libergi the Mutadi section Torang Lubi. Novo Game Health Care Original Lipsa 5G na Adongi Liber Swan Beding out one. Libergi Mapanga Kankalan Badanatana, Hakchang Pumbagi Energy Henkalali, Chabatumali, Acidity and Tan. Seasonabio Original Lipsa 5G. Novocam Healthcare na Sajaba Original Lipsep 5G Ohum Lobada Coffee Cup Ama Frida Hapsari. National Forensic Sciences University Manipur Campus ta Professional Diploma in Crime Scene Management amasung Cybercrime Investigation Cyber Security ki admission hauzare. Ako pamarol gidamak 9233591616 ta contact tawirao. Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi kubana singba tatana thohalli pumna magsibu kudak ta phanba ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon Cup Syrup thakpiu. Capidon Cup Syrup Alpha Center of Excellence na mayam gi damakta nungaiba pawma puduna lakchari lakliba megi date 12 tagi horaga NEET IIT JEE amadi ND gi course ka haujarga loina na hantakta 10 pass tawkraba satra singi damakta 2 years integrated course amadi dropper batch loina na class 11 amadi 12 ki oiba foundation course amasu hapchaga dauri yamna athu matamda admission tawsanbiu Break matung taram na moksari makataba pauda Football Masanabu Tawai Yoramba More Police ki SDPO Anand Kumar Gimingda Friendly Football Match Ama Pangai Dalaiba Sainik School Imphal gi Football Ground da Pangchokre Laikidaba Anand Kumar gi imung manung Sainik School gi Principal Colonel Rajiv Education S ki Director NG Vogendra Yaungna Sainik School gi Hanagi Mehri Kyana Laikidaba gi photo da Lai Sukatuna Amadi minute ani tumin leptuna ikai khunabasu utki Sainik School Imphal gi Principal Colonel Rajiv na Laikidaba SDPO Anand Kumar na school asigi Mahiroi oiringaida Zonal Tournament kaya yauna Subroto Mukherjee Football Cup-ta saruk yaduna school gi mai kyasu puraklamki mak asi sana khonabada thawai yaujaba Mahiroi ama oina horakpa oirabasu football masana asida hena thawai yauna sana ki oibana mak ki mingda ngasigi football friendly match asi pangthokpani haiki pangthokiba friendly match aduda Sainik FC na Education S pu panjal manga sinoda maiti bapikre Mamang Tagi Charadagi Punna Tim Kuntrani Trainer Saruk Yaduna Kumbi SCG NYSCO Naudakong Grounda Sacharakiba the first 5-a-side open football tournament Kimapu SSS FC Wangu Mamang Sabal na Oikre Naudakong Youth Sporting and Cultural Organization NYSCO Naudakong na Sindana Ngarang Sanakiba Areba final match SSS FC Wangu Mamang Sabal na Pretty FC Sagolbanbu
goal ani amada maichiba piduna tournament adugi mapu oikre tournament adugi winner oikraba SSSFC wangu mamang savalda trophy kolonena case prize na lupali sing humbudara amadi runner oikraba Pretty FC Sagolbanda case prize lupali sing nipu piki lonena best scorer best player best goalkeeper dasu trophy amadi case award sing piki tournament adugi winner amadi runner gi case prize sing yauna atai mana sing sponsor tawkiba kumbi gi MLAS Prem Jandrana tawni wa thapuk mayam leragasu thokiba irang astam matam khara thinthrabasu makatana sakot tharang gi thapuk tharam kya ama tongnaba honari haiki tawning wa thabak mayam am leragasu thon ningle ba tawdo khara duna koi tawbung amudrabasu hojekti tapna koi Manipur gi state asigi koi hanagi thibamda koi hanjala isini alda koi masel nasigi sulum laba final match asidagi hauraga koi thaksi kasi naiba aduga afaba wakal khalba laiminere ba koi khudingma usi sana ne himina duna hanagi mahusagi Manipur ipai puna thanamba sana leba Manipur do ohela si haiba phobje thamjarga maya puna arwin kurumjari ngasi dagi hauraga thasgi nipan phauba nimit mari ne jathagadaba state level annual SNA Sports and Cultural Meet 2025 ngasi dagi Tayal Delaiba Sai NER Sida Hojokre the Trained Nursing Association of India amadi Students Nurses Association of India anina kusam naraga pangtokiba thoram adida tongan mafam kya dagi saruk yakiba mahire kyana mass passing chatki Nurse Association of India Manipuri State Branch ki President and Tangbina ngasi dagi hogduna pangtoliba event sing asida mai paktuna mokong mathang taraba mahire sing national level ki thakta mapalebak singda thaduna saruk yahangani tongan me event sing ki sanaba sida 100 meter race 400 meter race long jump high jump amadi volleyball sing yauri haiki Manipur State Nursing Council ki makhada affiliate toroba college sing school sing punna makse tambiriba chhatra sing che masi akhoi apun boina akhoi mai magi college gi pangtho matungda madagi first second third khangal ab matungda amu akhoi gi state level sida pangtho haraga state level sida bu akhoi first second third ta ba sing che akhoi national level thaja ga dori bani event se akhoi mapan ni chhatra gi oiba akhoi gi academic career gi matang da su competition mayam yauri haijariba ngasi dagi horok da dori ba participation punna akhoi 430 adamaina akhoi leijari unit sing je akhoi Nipuni Manipur Lerisiju akhoi nursing ki higher categories akhoi NM ki chahi ani ki course chahi ahong ki JNM ki course chahi mari ki basic nursing ki course adu basic nursing pastor matungda natraga JNM pastor matungda post basic nursing course haisna ju akhoi chahi ani ki amusi leijari adu MSc nursing course edu phawra leira akhoi Manipur su akhoi yam noptre haijariba anu haiba sing different mai kanwasi ki khangal chari haraga tumaina akhoi pangthok jaba program ni Loisilapda mar bapa umhane pizari Imphal namasi chunglakiba BJP North East in charge Sambit Patra Churasampura chatraba matungda hanigi chief minister and Jenga unakre amadi election ani kontrata pangthokadaba state assembly election da Congress ka nobulenga amale hennaba minority voters in akan bataba pakat pahore hairi Hausa Pabu Assembly Manipuri Power Matanga Salojare and Tabi Mukhana.